Akariba kuma kabuito na aramo tutigi Daniel Sniper umetene bachumirite ntuko eruare na mudoro yumunene enda kuromba kyoto kya mwana wo pakende geriane india dukaniro bagi kukya kiwe kirwa midatene tuko yoro ndaitare wa kudima meri ya pathologist Johansson Oduor redritene india kera kia kukya Sniper na kuwa kwere nyuma ya gwato miruke na njira ya kwinyo nkingo akaribane ndini bayeterwa ngiro kariya mukana ntuko mugwanja wekira adukanirwa bonde mpine Ingu wandre na pini muno nonto ba Sniper murungu Nibu basiumirite na mudhuru akariba kabuito nturera umite nchamba ya mitandao Bernard Sniper urawa urire na mwiri ywa wenyumene yoreke kuonekana yoro inaotewa nteresi ya marimanti akariba bariwani bamakite muno ni kukia onyumo kiraoro Sniper na bingi birabi bekirite maruro nkuluki ni mudhoanirwa supu wa mioro kulukwa na cash 220 onto akariba banyuirite kamwana na kuwa biraba kwenda ni kioto kiri familia Sniper akariba kaboito gatwe na mudhoro munene muno nondo mwanga thai tareki 20 muntu agora ya wesi Sniper mutori weto nibwo nonto twe na mudhoro yo munene muno nondo bwa thirikari Kuwata sufune kalekeria na mbesa ngiri 20 na wetu wega kwe bange ausika bakusika na mwanga thai thirikari te bayogetie toriwoke akwethwa thirikari kuremwa ito nengerwe antu bau marieto yo twekere seria njarene twambererie kutangwera reto tweka gonte kona tora nonto ba mutanocho awetwa Sniper uraombete kura kaita ukonthe na itukona utitaga leginyari more yogeto nonto kuwa chupu wa mioro kuwa no ambe korwa muntora atiomba antubara wa gotweka ne ausika na motomani tutabona bora towa atowa totekwenda kuro turenda mwene kuro chupu wa mioro ikuro na kona mwene kuro ora mirasa ora metomete no tukwenda kona na gwatweka gwatweka thirikari te yokia totan justice Sniper yawe brother wetu batwe antu bau atha thirikari keremi kaba tuthananie antu bau njane cheto batu twira ya twekere justice njane cheto na tunaoma batu mtwara kona justice tunaoma tukutwekera sheria njarene na taka sheria njarene tunaoma inyabonga bakaomerio tora tuna muthuro munene ruare nonto amantu agarigite kabuito Sniper agagritwa ake musina ntuba kumenyekana te wanwe akaurua tukate koneka ndaka muso tona koreka na marimanti dikara tabudu chunguzi Sniper to akoroi akabudhirwa DNA na mwangadha ayo te akitoko na ke wananchi batu bakabuito family Sniper te akikona ibio tomatori atre ka Sniper ndra mwekero kuro etena mana ke mwana ke thirikari itu rathi bare meto kuwata ntu ba kumenya riba una bau ni ba kumenya ofisi na eterweta itu rathi thirikari kare metwe batu toko tutungatire pandamanite na kuwa batekira mwankalera kioto kya umosio Sniper kikethwa kikionekana Sniper kumatire kiere we tariki 23 Sniper none kaleta mukari mocherari nto wati noreko kathirikari re mietwere no te muntu endene itu kona muntu akiwata kyo yara bakanwa ngiriara no ntuba korwa ngombe Sniper wale kakwete ndamwekere nze ithingiri 20 kuritwa ndamwe ngombe na muntu rere konene kwa hivyo tupatiwa kietu alafu batu twenoro nonto bwakorobeto kwethera twesuna makorobeto thaira twena twana tonini twatuotiero twana tonini Sniper agare akuthia turasonya batu twasunwa twana tuko tuweke batu twatunwa koro twatiwa twana tonini twena peni mno thaira ko tuweka mtu akiarita mukuru ku nyumba alafu ete nawe ko tuweke otenya kuthia otenya mpi kwa tuweka oi koria oi na asira na noko manyaka no tebu nyoko orwa otekiri batu tobwethi maandamano twawe maandamano twawe rodha tobwethi nyabora togwandra batwe ko tuweka batu tothiaterwa otebu wethi buno ntobo gwetha twena asira ni arari ubayanite ntuko mwanja sioswana na thwanirwa bangi baraba kuringithanwa na ikukia Sniper bakiwa ntuko yusi athira no tebo barekirwa mpene no baetana mbere kurwira kioto bakiromba CS wokaria kithure kindike na mnene wa Boris Jafet Kome utonyera kiri Sniper toba ntuko mwanja twero gathoka South Africa kana ka nderego
ate bate ko watu babange batiele Mr. Waitira ya wakindike na munene wetu Njabeti Kome itukuromba wingilie mantu yakati nondu atongore wetu bameru nyabo ngitwa na bachiomethia lakini thirikari ni filite Kaitene Okau nawe munini wa spika kiri county assembly ya Meru Mwendali na wite ntuku ya Jumatano kiumia twitite bakaira mwiri wa mututigi sniper kuuma mochari ya Marimanti county ya Tharaka Nithi na bakethirwa bakiroma na jokontu mwanya mwanya kwariria Meru mwanka bayukinye nyumbene yaku taunini ya Maua. Yoro mwiri yurabwithirwe postmortem na iturona report na yona ni oba mwana ora norwerwe so kuma batwe na ntu bangi bawedi twabangira program na tuwa tukaira mwiri yuku leo na Jumatano kwa tarehe 27 na turi yuira na ara Marimanti mochari yuri tukaroma keria twariria Meru tuma tueta Mitungu tuma tueta Nkubu tueta Kariene tueta Mutindwa tukaroma makutano kuma tueta Kirwa tueta Ruire tuye Kianjai tuye Murire tueta Mudhara tueta Kangeta tukena Malare tuye Maili Tatu na tuthirire Maua na Maua tukiawika mwiri nuntu bandu tuna plan cia mwiri yu na tuite tutithika mwiri yu mbere Capric bonde baraboroere mwana u bata face the full force of the law na unio turi na kuma ringi tariki 31 tuka hold a night vigil nuntu wa family kurombera isol kianine kia Maili Tatu stadium that is tariki 31 kuma 6 na ringi tukira Meru ringi beye tumbe kwa this hero and decent set off na maromba yara murungu oyankoreke etikurikani na jirera eteranio kuma uringi tukarisumu event issue onde kuma tariki 11 mwiri yoto eta yuo ino sub counties kuma tariki 11 wale ambao walihusika hata kama ni nani maombi yetu bombe kwa held captive kenda muntu atukuriga na uni hakire watere sniper nyangatha na mathani nyanka golongare wambia nkero mbete nkoro muntu ungi ntiumiria na itukwenda kuromba tene atongeria betu baraba Meru tafadhali ukia kwethira utikwenda miarie muntu muringire thimu mwire ntikwenda kubokiaria buwa ya ringi na muntu akareka kana wite ku polisi umuthitange kwethira makosa athithitie aambithwe aikirwe MP achoke athekwe kana withirwa kathiro kuringana na sheria lakini kuwata mutano munini ura uri antu kitumba kyantu weta ba mukindila ndi ba mura kura rimwe ndategere ndaibwa nya methori ndauri teka bainya kira donya na risasi akwerimwe antu akura muntu mpala madha na mwisho ni bwa muikira mithanga maurine tu sniper akwira akituru yaira batu Meru na muno MCs wa Meru na atongeri wa Meru so na tutoka ita kaiko tukaroma na family na tukaroma kidete na family kenda tukiwa na romba etere turiri mwake tukiwa justice sniper na kange tukiwa say no to political assassinations katiba yetu is very clear utemtu tena right kana freedom of expression na opinion ya mtu batiri kwa yoekari urekari na tubatiri kwa tuna kintu kitwa tolerance batu ana siasa tu siasa neno ntuba kwa nteto shonde turumawa ukiro karuma damwanja karuma oro karuma so tukamwa kwa oro antu in Meru twadiri antu but kikwe kukigetwa kite mwisho in Meru ki politically instigated Nikiripotera Weru TV kuma Yembe Beto Marion Karugi wa Kinywa.